karimta related mari lena the wahang kan jenga si wahang ani khadang ngai jage aroi baloi silakpada impact tv gi so dum thabak tobiri mayam gi smaina wakhalon phongtok pathai tar rumors gumba dagi de kare haters kai tare sometimes kari gum aina ngasai tawki du impact ki tawgi du bu kari kari yau jano ga na bana tar maru mapang china asidai da mi mana thina ngangi ne ozaras na khakpo ga na haiba sigumba message am phang kan what do you feel kari phau ya dai matang du kari isa daga sok thaba leibra nungai tabaka leibra kari ga phobi ozaras sai ba nungai tabati adum leini keno da fataba akiba hairak pang torok pa hebasi kanam to nungai ro hetare adubu but madu khoi avoid to budi yara adum soidana yawar kani aina ngangi ba aina iri pa tawseri mayam se pambi ba mayam am su leini pam da basu dumak leini hetare aduna pam da apam ba lerga di pam da basu dum yawar kani aduna hari yawri ba pam da yawri ba criticize story ba mayam se yawar kanu haibi yaro dum yawar kada ko ni na adu yawar kanu aina lining se bana yawar yuri yawar turi aduna soidana yawar kada le report da aina matha sabiru ba kana di aina khandu hetare aduna yam kanna adu dai kok thada dre hujikan se post ama toktar se comment am ta pa dre comment pa di hai je pa di dum pari ni adu bo negative comment yar ta so par ga so madu dai ka hai na ko pun thada dre hai tare for example je petrol gi matang se da ma ko gi video ai ki ko gi program gi video mate ma mamang da ko social media sing da facebook ta kai da sandong na re hai tare sandong na pada ma am na dum kana to re criticize to ko dum yauri yes yes ai di thau maman tang ko yam phawagi ta ta ai na thau maman tang je tang dana ba na ina appeal to ru bu si khoi na tauri ji khoi na appeal to ri si yam na ka ta re lengang na tauri se kem sing thana bi da ba lengang na tauri se da criticize to de ya dum lai bo ina ga ubi ba hai ta re ai na ga adum to ko si yawi ado khoi kesu kan re khoi mai magi apa mani man ngani ba ngang ju senu kesu kai ti mai magi kenu ni freedom of speech and expression ne khando ga kesu to do khanjal re madu khanjal ro ga to matha sana ne hai ta ado mi khoi ma ai na khali wakan ma da khalan mangam moi yes aduna khoi gi wakan chana ba ma ma dum ai na pizir be message adum yorong ani aduga ai na pizir be message ta taning da ba nungai te ba pak te da yaning dre da hai ba mi se dum ma yorong ani aduna moi da ina as ai yang view ai kero to view na hai ro ya de hai tare magi personal magi choice freedom of choice yes aduna adugi freedom of choice ina respect of jarga mana ngangning ba dung angjo senu mana khaning ba khanjal senu ina ding thadok pi ba na tan pai le ti hai ta amna fajakraba wafam hai tare masi matang si akoina di ojarasna impact tv da thorum sandoing da wafam do hekta hai ba ya ba gi kare hai tare tam machin na insan ba ya da bi matang am su le hai tare ngasi hai bi siam nungai aduga congress bjp mpp adu ada naidi lairi mayam se sigi wa karim leite congress na paira masu dum hai gani aduga mpp na paira masu dum hai ni bjp na paira su dum hai ni but hai ri si kari no har ka da ning thau mo paladi ning thau si da praja gi wakat lakani praja gi wakat si lakpa si da taba ngamdragadi kari hai tare khoi tadana dum sat khari di madugi reaction sum dum lakani hai tare maram di ning thau si khubi ji na semni hai tare khubi kaya na semno khubi myam na semni khubi da yaning ba myam na madu hen khibai ni ma bu yaning da ba khubi myam su dum le hori ni hai tare so seng na har kan da hona zari sidi paliba lengak sidaba dui wasuna nate situation ama karigumba kaitri ama gi niom khrada kairak pa man ba natra hen ba man ba scenario ma putho kanda leipak miyang gi fagadra haina hona jabani ozaras gi petrol maman handra yum wang khana bagi adu gi henkal lagana yum du ninghai ga dabi wa karim ta leiroi hai tare adu s duty ni hai tare maram di khoina lepchari ba duty si ai gi yum da nong yu bi yai ai sa da ba yai ai thak ta bai madu ai na masida ubaya de maram ai gi duty is the media person as a media person miyam da khangan ba adu akhang ba sing kaura ga phaja hayan ba adu mari leina ba sing na madu clarification to ba haira mi bo pham do lalama ga suma gi ju lali nahan noi gi impact to unabado diamond do unabado lali madu masi sumai na to bani haiba clarification nama phajana chumtho kan o ai na hana khala madu lalame masi maso na kan dagi koi concern sing na phajana sengthok pire hare di madu koi ju pen jabo oidone haiba masi thang yan thana banati hai tare thank you so much masi matang siam nungai zero zaras na su sengthok pi bo wafam se adum lai koi su dum ngarang hai tare cheng gi wafam khantok boda pak train adum hairak pusu dum yawi ado koi na haijari du di cheng ji su ne yena bagi hai bani james ki yum da cheng khilak na badi nati haijari ba adu makhoi dum chaba thak bo watan adum leijai but adubu aina puk thana charasu aigi praja mayama sakthung phangdri haidana makhoi gi kholau laubada mateng pangjabani haitare tension jarkanda ngasi siam nungai banu mini
Happy Father's Day. Do ichanupi nungshibam su leibanina zaras. Yam ngai Happy Father's Day. Ya fa mangol bijari. Na de yektuna leibiyo duga makha taba session da akoi gi lebak miyam da haitare. Akoi gi impact da uzana lobiriba role. But ngasi diamond the punga makai topi na pibiriba. Sigi the motusam taga chei matung da su pibira kani habi thaja bagalo ina. Yam section leibiyo corona na dana ba. Hona biu miyam gi da motus tok chasin yam to biri. Aduga hona biu he na yai fabdi shori from the nijari zaras ko hana na thaga chari diamond radio ke mai ke digi. Diamond radio bo jaje amu khana thaga chokon chari. Thank you so much. Thank you.